जोजोलपा सोक्मी पास्मी जिगो तो चैनल nabinshaykapodcast यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह वेकअप ढाडो छिसौ छि इतिहास बगेन्छौं परि छि छिसा थन नापान्छ मचान छ गिन्छौं परि छिरा थन असी मरबले वा जाकी मरबले चाहिँ थे सुलगा ढाबले चाहिँ छिसा चाहिँ थन इन्डिया कामस्या वना छि कर्ना मेडिया काउने राउ बिकने येसम्म गुरुजु खबैसम्म राजा येलेसम्म छि लरि ज्याफु वेकअपिङ वना कामले वेकअपिङ समझ ग वना पहिला अले अन्तरो चाहिँ शिला नदी राउ छ दुखनी शिला नदी न तरे या माउज या वेकअपिङ चाहिँ थो पहिला चाहिँ थो कर्कुन नागरा चाहिँ मकी कर्कुन नागरा ओ राक्षस या ले छन छन राक्षस ससु ढाले ठेठे ढाले चाहिँ तो वेक तान्त्रिक गुरुजो चाहिँ सिका तो तरिजा बारी फुरा तरिजा चाहिँ पातला आकाश छिङमा चिरिजा गुल्तक चिरिजाले चिरिजा एकदम चिरिजाले वहाँ चाहिँ तान्त्रिक चाहिँ सत्त जना यिनकोले चाहिँ तो ताठे तरमपति मनु खका जी आइया म श्यामल धाले जे ठेठे नेपाल देश ठेठे जसन जाकीमा जे थे वसुल करना मेरो कान धाले जी सय या थना ममले चाहिँ यहीमा गुर्जो खपेजमा राजा इले चाहिँ जापान लिपे चाहिँ कर्कुन नागरा लामा पिम वना चाहिँ नि इन्डिया कामरिस अमतान अनुना चाहिँ कर्नामे दियो भमज्याको एउटै चाहिँ त्यो हिसाबमा दिएको हो आ थुकै चाहिँ फोटो मरु थो देखे थाले चाहिँ ठेठे देखे थाल अलि चाहिँ दगले पहिले चाहिँ छौ ड्राइङ हैन वेकअप इज सल्लाइ हैन तरु वस्पल दियो त कामले तरु फजा जिमार है जिसन थन सिना सो आज नै सिसन तदरम फजाले गुरुजु पनि थ्या पञ्चभूत दो तौले फना यही हिसाबमा अयो इमेजिङ हैन त वज्र गजंगा पोत यान आउजल अले बाखनै सिसन छिन कर्नामे चाहिँ भमज्या बिजौ अले कलश त्यो ढाले वे इमेजिङ सिसन चाहिँ राजीव कलश त्यो ढाले कलश थ्या जंग आउजल अले वला म लरि ज्याबो ढाले वसिन आछम सामान सामान जता पासेको हिसाबमा अ पूजा सामान जी सही म खमुले कोट लियोन छौ एक नेउनी छु त्यो हिसाबमा ओ देखा त्यही नाग चाहिँ आछो छिसंगन त्यो शिला नदी छौदु शिला नदी तरे अब शिला नदी त छिलके लोजियो नयाँ शिला नदी वो जियो जिया नाग चाहिँ वो फूल ज्या फूल ज्या उमले चाहिँ वो नाग चाहिँ फूल ज्या वेको चाहिँ वो शिला नदी तरे यात हो बाखा जोजोलपा सोक्मी पास्मी जिगो तो चैनल nabinshaykapodcast यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह